mama bona wa di gagatla man ga phele se Kriste kore a gone le go ka te tshwara jwalo ka mme wa seaparo o ka se mo gona o ka se mo gona pa wa ma o phalwa ke bommeane mo mma se bothoma ai mogekolo la wa tseba o tla go gatla man mogekolo a pelo a ntepetepe wa go phela pere seaparo sa gagwe se mo dutse ga botsa swanelwa ke re bile seaparo se nke ba o re mma se bothoma a wa yena gape o phela a swanelwa mama o no mmona a sa tswelela gore yola ke mokreste wa nnete yo a ipheditšeng no o ka re resha wa tseba o ka re resha Kgole ke a re resha mama ke go bone be ke ya go feta ka Sontaga wa tseba gore go le kwa pulpit o re wa rera male mang ba di go bona re o rerela mma se bothoma a go botse maka gore wa tsaka bona o etswa o rotoga gape o nyoko bontšha mma se bothoma dieta gore o aperetša bokae o lebetse le gore di rekilwe ke mang Kgole a o tlo botsa nna ge mma se bothoma a swanelwa wa nkwa mama na jalo o thoma difela wena gape o tseba gore ga o tswafe go ne o tlholang pherefere le mo se go gona a o itia ngwana man ai tlogela kua okay ke itia ngwana go baneng ke gotse ke direng ke dumele o nyale matlhakong ye ka moka o bo o nyale le mma se bothoma ke gona ke tla re ke gotse